Welcome to our channel. If you're new, you know what to do. Smash that subscribe button. Don't forget to like, comment, or share. On today's news, guys, it's hectic out there. So we're gonna start with the story. Makhadzi, we know she has a one-woman show that took place over the weekend, over the long weekend, over the Good Friday weekend, and it was a success. But before we get to that, we're gonna look at the show that took place in Zimbabwe. Makhadzi was performing in Zimbabwe, and then what really happened is that there've been complaints that she arrived late at the gig, and then fans were demanding why she also does not have a live band. I don't know if maybe the organizer have told them that she's gonna come with a live band, and then now she comes with the two dancers, and then she was lip sync. So it's funny how all those things now they're saying it's only being blamed on her. You know, when you look at the whole thing, the agreement needs to be between the artist and the organizer. So if the organizer said she's gonna be coming with a live band and then she doesn't, then the promoter must say, yeah, I did say she needs to come with a live band, but depending on how much is being paid, live band is not a child's play. And then one thing we know, yes, Zimbabwe mostly they have live bands. Because the namapunga wori vatamba chingondo ingenizi yabuya ulizo chingondo, so complain azori hai man hango the live band, and then akotoimaima kana akotonga ukoimba otima mic kana ovura mic achikodidza CD USB ruimbo ngamurao kuzvinezvi ndizvo zvine vunja vabambi vaita zvone zvona izvo riazvidiva, but atikokonofesa vari tadziwa vagai usvike havana dzindwa anenge avo tomoposa mabhodhero stageini apedza achikotobvisa stageini uri asingohuvara na open mic yoamba ri no incident yoiteya pedzi kombakomba lasho hai lisafe hangohuvara pedzi une imwe video ine yakusumbedziwa ndikaiona kaila kupostiwa ngamanda ka social media akusumbedza kuronga bhodhero kachitiko apa ndi one of the old video as video yachizvino ndida uri vamwe vakozamo uiso ngari ndi video yazvino. So and I only with Duba comes to do Rambabo. But yeah, man, things didn't go well as planned in gay color Zimbabwe. But you're Osika Urenga, Osika springers over around 1:30 and in gay, but which component color Roman. So the Musia we are canny or promoter of the door was out to remark to the performing at 10. Kana hoite amingo nitio tinia wona chimwe ndito amborno utosikanga bo 1 utosikanga bo 2 banga bambi. So I don't understand what was going on reference kwati songa mini arifoke khelo pungo resetsa the one woman show, the one woman pre-shows dziko chimbila dziko was successful shangonela ngendi njerere rikona mudza zondi zori Jared, it's one place, man. Jared, you don't even need a marketing, man. Jared, come on. Marketing for who, for what? Jared, what from Jive? Jared, the Shangon a lot. Jared, and the Landani. Ziabu Yapala, what Jive, what joy. So I tell you, and this already show you about one of the most successful shows over the weekend, long weekend. And I mean, shout out to the Rangamanda, Richko says the Kashangon South Africa, and event the hotel, Kala Africa Chipembe. So, show ya Makhadzi one hell of a big success ningekhala rabadi. So big up to Njerere for supporting and vamwe vaone vakubvahone vachititinya zinzira vachichigereza vachigonya zvivanga vachitsitsa vachiwerekanya miedzi namagova uri vasvike anengei usukeni vana pre one woman show iniyo chimla zvavudi ngamanda. So rachifuka kelo pungo guys hana maduo tonga rondo na trend uri muntu arari akongori usikoni ya trend achia panda kana trend ngandira ine yavori social media zada dziko bvuma ene rikuona uri bunje vasidzana hane vane vavari ndi social media hane vane vaforishango ndi lavo kana vaita zvine vafuna ngauri vakonamba zvine vafuna social media niwana vakwamba zvine vafuna vachikwambori vavenda vovipa ndiri hutonga riendo va a way of because the trend ndifuna sokoda ndangona ri ai vavenda no divipela ngori ri vadoda vathu mo defender vathu meta mini mara naona ri if you're an artist kana muthu ane avori wabukiwa kana na uri ndi muthu ane ziwadziwa zwa vhutsira na zwa mini ni wana chipo problem ngori uchivosvika une nato uri ni buku wapo petu khavo vathu vane vori ni vane ko vadalela kana ni ko vanyadza vachivo do retaliate kana vachitodzwa nisumbedza uri vhela ro iposika gai adova mapungo na futhi abafari vathu vonobva nnḓa zwavhuḓi uri ndi ini ane navo uri noto ithoma hei ndavha ndi hamba noto vha tofonya vho ḓifhumulela ri kwamba ndo zana muzana no pfi queen manaja ndo la muzana no dita uri ene
nga to zwivhesani arali ndi ḽa musidzana ene u tshimbila nga maanḓa u ḓi ambarela ndi amba zwiyanḓuni ndi amba o ambara zwa nga ngomu ndi amba a songo ambara zwiambaro o ḓi ambarela zwine zwithu zwezwi vhutambo novo ndi amba dzone dzi G-string ndi amba dzi body a tshimbila u to ralo ndi muthu ndi tshimbila songo ambara o ḓingela vho zodwa ndi vhathu vhane vha vhori they doing great in the entertainment industry nga zwine vha khou ita zwone mara fhedzi tshi ḓa kha ḽo nyodza vhavenḓa ndi ri ṅwana hashu kha bve khazwo a seni wo thoma ndi vhanzhi vhane vha vhori they doing that these days I think ndi nḓila ya uri vha khou ḓo trenda kana hu swika hone vha vhona uri vha promoter dza venḓa dzi vha vhona uri na riṋe ri hone ri bukeniwo fhedzi ndi u nyadza luṅwe lushaka a ri ḓivhi uri matshelo ḽi ḓovha ḽo dzulisa hani musi ni tshi vho ṱoḓa ḓa hanefho kha ḽeḽo shango going on ri tshi pfukula ri tshi ya phanḓa hanengei ri tshi khou gonyisa dzi thavha ri khou tsitsa na zwivhanga ndi amba ro kanda zwoṱhe na zwithavha mesisi ri ḓo vangula phanḓa khou wana upfhi vhunzhi ha dzi nyimbo dzine dza khou bva ano maḓuvha nga maanḓa ndo sedza vho murepa ri khou wana uri vha imba nga vhone vhaṋe nga maanḓa to a point ine ni wana uri vhunzhi ha vhathu vha tsha relate because a vha tsha tackle na dzi issue dzine dza vha uri dzi khou itea shangoni it's all about uri nṋe ndi na tshelede it's all about uri ndi na magoloi it's all about uri ndi na vhasidzana it's all about uri ndi jive so ndi dzi phathini ndi mini na zwoṱhe a hu tsha tou vha na mafhungo ane na wana uri ni a relate kana tshaunu ndi u gunguludzwa khou amba upfhi on ṱala waya nyimbo dza hone na vhe na pfha mimbi muthihi vho pfha nga no pfha nyimbo dzoṱhe ndi zwiṅwe zwa zwithu ndi ra khou vhona uri tonga ri zwi khou ḓalesa futhi so ndi hezwi na wana u tshi vho pfhi hai vho murepa vha tsha thetshelesiwa vhaimbe vha tsha thetshelesiwa na wana uri na nyimbo dzino swika vho ma 20 million dzo dzula haningei kha vho Spotify na mini dzine a dzi tu kwamiwa ndi khou amba dzi tu kwamiwa ndi zwa uri vhathu vha khou dzi streamer ri khou muṅwe ralo ndi hezwi ri ngo sedza uri a zwi ambi zori u vha kha platform ya digital platform you have made it or success just expensive way of saying I'm part of the crew I'm right there na vhaṅwe vhane vho panga dzavho nyimbo fhedzi a zwi guarantee uri ini ndo swika hune na wana uri you're gonna make a lot of money there. Mara if you're trying to do something maybe that people can relate also it can help, you know what I mean. Nanga dzine nkadoni dokanisana ndi ṅwana ndo wa maungu ndi tshiri na musi naro ni farane haneyo the higher table podcast arona zwinwe na khongo uri ndi sedzana nazo ri ambe nga hazo ni a ri vhudza ai kani ndi akhola zwo ri no vha na gudugudu ya vhuḓi thi no vha pfa mukala vha tshi khou amba uri hinda litshanu namela mabupo ni tshi vhona mavida ava u kuyageda mashangoni no siya vho makhulu a vhewe ni tshi to balana no liphumula kana nambo ḽi tupulela dzi a vhuya shaya mlanduni zwa vhathu amara here nda